Oram tuklani som paruk thojan ni kan lo thleng vele ta tual chung thu thar politics huanga chuanin Mizoram thulang sar then khatte kan han lor le dona o tunlai chu Lengpui le CP Hralh chungchang Mizoram political ball lian takania political party te inbeina lian taka chang chho me kania social media la party worker tele politics ngai ven lem lo te po hemi chungchang in hial mutur am cham chi mai ania enge thleng zel don hi hriat chak oma Congress party in CBI ya FIR an theluta MNF lamin tiang chuanin malakna an kalpui boka PM la in a sarkar anga thlop ngai thil omani chuanin tlan chiat tum lo thule chui chua anin huam thu te an soi ve bokania chuwangin he issue hian ngei ven a hlo chho zel don ni te pon alanga chuti lai chuanin Mizoram MP pani Lok Sabha MP Purichat Vanal mangaya le Rajya Sabha MP Puke Vanal venate chuan Indian Air Force IAF in Lengpui ram an lei chungchang chu an bo zui zel ti an soi thuthar thedar tu ten an komna Mizoram MP pani te hi an chen in an koma Rajya Sabha MP Puke Vanal vena chuan Lengpui ram lei chungchang hi President Prime Minister le Union Home Minister ate ka thlen towa zona ka zot le meka March ni kwa sang ni som ni paruk thlenga channa ka mu ani channa ka mu lo chuan parliament ka soi chuak don ani ate Lok Sabha MP Purichat Vanal mangaya point Lengpui ram lei chungchang le akai noi hi unster question in ka zota min chandan ne jerin ma kala ang atibok Mizoram chanchin bumi te hian jirtop ni khan India President jen na Rashtrapati Bhavan le India ram ro rel na insang ber Parliament House in ni te an tlo ani o sarkar tar hian malak na eng mo kalpui a chungzinga chuanin kutna thok tu lo nei tu te pual malak na hilian tham ber jinga mi ni in an flexi program ate potel ania chung noya chuanin thlai thar engamo zat an laya ai engte marcha te so thing te mun phia te he sarkar hin an lei chho mola hei tuna hianin a thon hi na tan a voi ni na tan so thing chu lei tran ani chhole tameka inrem na thuthlung company tenen sarkar PM sarkara agriculture Department chuan an siam to nge ni kha chuti rualin hei CM rubber mission noya hianin thingtlang mi kutna thok tu ten rubber an chinga chin run pui a thleng chho tran ni hian alanga hei hi Mizoram din chuana tur pakhat ni te pona hriata hetianga a hlotling chho tak tak thei ani chuanin Mizoram tan sum nar thatak ani ngei don ani CM rubber mission atan hian sum tam tak sen ani chhota a rubber boat atanga puina engemo haum chho boka tiang chuan malak na hakal chho mek ani Land Resources Soil and Water Conservation Department malak na Chief Minister rubber mission noya Hralh ching tu le ching tur te tan hun buat sei engemo kal chho puini to a function engemo te po hathleng to lung le lama te Aizawl vana pa hola te po khan ko khom run puina yani ka Land Revenue Settlement Land Resources Soil and Water Conservation Department changtu pulal thansa nga chuanin CM rubber mission chu a hlo cham thian lo thu a soi pulal thansa nga chuan ram mi puiten mani kutke din theina tura kepen pui thei tur sarkar an momo ti soya tuna Mizoram sarkar hian mi pui momo chan na ni turin thei to pin ma alamek CM rubber mission hi Chief Minister kai hruina noya sarkar ho tulu beratanga department zongjong tela kut na thok tu te ta na malak na ni wangin ana mai lawani a hlo cham thiang lo takna ne na beya ti puitlin nge ngai ate rubber ching tu te chukum li chung en kol zui pui an ni tur thu te thiam na sang jok nen sarkarin en kol pui tur thu te soin minister chuan CM rubber mission noya hectar singkhat sangkhat zanga azawa malak tum ani lain phase 1 ne truai hen hectar sangthum zanga somsari panga chuang ora chokal puila ni awangin ching du te tan kong alen hongzau ate phase 3 le phase 4 alom zelton ni na soi Land Resources Soil and Water Conservation Minister chuan rubber chu anai chua that hun jingdar thum atanga jingdar sari inkar a nai nga yani thu soin a chin chungchang ba ka a nai dana teima ka ngai mi hring tlup teu tho duat le dim doi tak en kol ngai ani wangin a en kol dan hrachiang tura training a poimo a ching tur te chuan tuipui zol si level atanga te ametar zanga aya sang lava a hlok ate CM rubber mission phase 2 noya hian rubber china tan lunglei district a
ram hector zathum somsari Aizawl Nathial district a somriat Lungtlai district a hector somriat le Siha district a hector somni Aizawl te ruam man meka nia Lunglei district a hian rabar chinga buaipui tu kutna thok tu zathum chuanga nom meka kum khata quintal sang khat don an thar chuak to boka a Hralh na buaina om lova an huana ngei a Hralh thei reng ani mirsek data atrangalan danin Lunglei district a hian rabar chin theina hmun potential area class 1 hi square kilometer sangkhat somthum pathum point somni pathum point pahni pathum Aizawl le class 2 square kilometer zaruk somli point pathum pakwa zawa oma tengchon malaka niya ken siam rabar mission hoi hian mami district a po zaw taka malak meka ni boka hei hi a hlotling thei ani chuan tuna tanga kumnga tanga kumsoma chuanin rabar atang po hian Mizoram economy chu asang chhoviau turangai ani Mizoram Sport Department chuanin Aizawl half marathon 2026 an buat sayani kha heta hianin foreigner runner te pon run tela rinlok angein foreigner te an che thaviau lomman te pon huido vekani Aizawl International Half Marathon AIHM 2026 chu February ni sompali sangni somni paruk jing khan nayania Mizoram Governor General Dr. Vijay Kumar Singh PVSM AVSM YSM retire chuana vailiama runner sangthum don an tlan hein tlan siak zinga hian international athlete som paruk zet an tlana hei hian Mizoram chu thuizong in tlan siak na India rama thangchak berani tir ni in buat cheitu te chuan an soya Rajiv Gandhi Stadium marathon tlana hian Kenya Ethiopia Bahrain le United Kingdom le France atangin athlete an rontel Aizawl International Half Marathon Queuecator Captain Hralh Bali chuan nikum khan runner sangkhat zanga chuangan tlana kumina hian runner sangthum don an tlan lia Europe Middle East le Africa atanga runner engamozat an til thei hei hian in Mizoram chu national le international angpoin tlan na hmun tha le nuamani ti en tir ni na soya kan tumber chu Aizawl hi India rama iconic running destination a siamani ate Aizawl International Half Marathon a intlan siak na ngai hlut ber KM somni pakhat point pakhat open male category a hian Kenya runner Kemboy Kevin Kiprono chuan achip time darkar khat minute rukle second somni pariata thlengin pakhat na ania nafsen ejeta balcha chuanin darkar khat second rukle minute somthum pariata thlengin panhina nia Clinton Kibet mutai chuanin darkar khat minute rukle second somthum pakwa athlengin pathumna ani veboka meichelama hianin kem somni pakhat point pakhat open female category rinu sing chu chungnung bera chip time darkar khat minute somni pakhat second somni pahnia thlenga tisik dibe tadese chuanin darkar khat minute somni pakhat second somthum panga thlengin pahnina ania pathumna chu marta hirpato yata ania darkar khat minute somni pakhat le second somthum paruka thleng ve bokani Aizawl International Half Marathon 2026 in transition category rang lo mandong tu tetsu half marathon race game somni pakhat point pakhata hian umena first prize Renu Singh India ni in medal certificate le cheng noi ni adonga second prize la tu hi disi debe tedese Ethiopia ni in cheng noi khat singa le medal certificate adong pathumna hianin cheng singsari sanga le medal certificate adong bokani mipale meisia hian lo manai nang veve a pakhatna ni chine kan soita kang khan Kenyan ni in Kemboy Kevin Kiprono ania cheng noi ni le medal certificate adonga nafsen ejeta balcha Ethiopia hianin panina hawin noi khat singa le medal certificate dongin pathumna hi Kenya bok ni in Clinton Kibet mutai ania cheng singsari sanga medal certificate adong ani open race KM somania tuta chuanin loman pakhat na dong tu chu Jyoti Uttar Pradesh lammi ania cheng singsari sanga le medal certificate adonga second prize si Kavita Haryana lam ania cheng singa le medal certificate adonga third prize latu hi Ansika Lodi Madhya Pradesh ni in singni sanga poisa fain adonga medal certificate adong telbok ani open race KM som mipa hianin Uttar Pradesh mi Arif Ali chu pakhatna ni in cheng singsari sanga medal certificate adonga panhina hi Sachin Yadav Maharashtra mi ni in cheng singa le medal certificate adonga pathumna hi Ganesh Kumar Bint Uttar Pradesh ni in cheng singni sanga le medal certificate adong boka fundraise antia KM ngatlan ania heta hian mizo pakhat kan langve a pakhatna hi Nisha Kumari Show West Bengal ania panhina hi Fulmani Urak Assam ania
third prize latu hi tlang than moi Mizoram ani ve thung men fundraise kem ngatlana hianin pakhatna Nitesh Chauhan Uttar Pradesh ania panhina hi Rani Kumar Saha West Bengal pathumna chu Gura Chauhan Uttar Pradesh ani junior race hi chu Mizoram anni a heta hian pakhatna lalrin tluangi panhina lalrem ruati pathumna lalchan chuite ania chu tiang chuanin lom maninga moza thi siam ania half marathon a hian Mizo thalai te kan tren angai sia tun result kan puan tang khana hriat mayo me Aizawl International Half Marathon tum khatna chunikum April ni somni paru khan nei halo ni towa mi sangkhat zanga velantela kumin hian sangthum antel he marathon hi Athletics Federation of India in an pompui baka Sport Authority of India chuan an thlop boka competition ani mai pialama Mizoram ron tlo tu te tan Mizoram moina le nun phung phau chuan rem chang ania khwaljin hipna tha ani wangin tourism event calendar 2026 a po khan da tel ani nge ani Lengpui le CP Ram Hralh chungchanga inpu tonna chungchanga political leader pakhat tongkam le chumikal zel chu kan han puang vele dona nimin jinga khan kan han ti chuak towa tuna hen kan han ti chuak le dona kha Lengpui Ram Hralh chungchanga khan manchang ai tu te jinga chief minister pulel du omatsu telve angmai in social media ti darania chu mi soi chiang takan hriat thoi dan angin puzon rotluang lian kha na ron soi chuak ani kha atarang khan social media in nialna soi chon om chole naknaka fiam thu ti takan soi thin angin veng le lama do tan soi kha le lama chon an thu tak soi to thin tiang deuh kha nia hei hi tunla ya Mizoram politics in baina lian ber ani mekani punta kangkhan in February ni som pathum khan Mizoram Pradesh Congress Committee chuan an party office in Khoman na ya puzon rotluang lian ex minister vice president MPCC chuan thu soya kumsang ni somni parukarin her chuaka thu thar an thriat masak ber ZPM MLA in ZPM lo chuan CM package special package an dong lowang a soi khani ti in puzon a chuan a soya a hnuloka an ho tu pa in kan ti lo aron ti vele a mule malpo an nei lo ti in puzon a chuan a soibok Congress in airport an chua thu soin MNF an ron sarkar le a kamrul tanen sum siamnan an hmangani ti in puzon a chuan a soi airport cute an ron soya tuna ZPM point sum siamnan bok an ron hmang le a abulram Hralh chungchanga aram nei tu ten veibel che som sari an chan lain mantrang ai tu ten veibel che za som pasari an ai ve a aza thlak hle ni ti in puzon a chuan soin soichun zom zelin ZPM sarkar minister pakhat chuan CM nen chuan kan kut a fai atia midang an kut a fai lewem ni ti hi kan zona ni ti in puzona MPCC vice president chuan a soi hemi chungchanga hian Congress chuan CBI FIR an thelu thu puzon rotluang lian chuan soin CM hian consent apek nge anga ya apelawani chuan dekhega an tianga anen liam mai don lo thu a soiboka chiang taka an hriat thoi danin ti in puzon a chuan CM za tak hian a chantur vebel che som pali ania vebel che som a changta jok ni na soi rangka chakin min pero u ati e anti ti in puzon a chuan chu kum thara kan thu hriat ani ti in a soibokani puzon rotluang lian a chuan hetiang hi kan sarkar kaldan ania Mizoram mi puiten Congress hi sarkar le turin an beisei ni in puzon a chuan a soya khoilai hmuna po Congress hi alo thaber ani anti towa min fakhre po in thalo rowa Congress an thaber minti ti in puzon a chuan a thu soya hian a tarlang ani heti lai hian ZPM lam chuan in thu chhuah siamin MPCC in February ni ruksan le somni paruka political session Congress bawana annaya puzodin tluangan athu soi pulal doman chol hmuna ina sakmek thu soin Mizoram chief minister nei to zinga korap bera apu ani kha hetiang thuin ngana nei lo manga kan chief minister du tak mi pui ma a soibor ban tumna hi an ngai thu tak hle thu ZPM lam chuan an soya kan politician seniorin ram ronga bol pui dot ngel ngan taka pu hi poi kan ti hle kan chief minister hi PA to chief minister te Indian Police Service IPS te Lok Sabha member of parliament MP te lo ni to a MLA voinga thlan thlin ani to a henga tanga sum lak lu hian in le lawadin ve thei tur chu ani hrim ani heba ka hian in saknan hian lon voi le la to a chu vo in thleng hian thatin ala rule ve renga ni ti in ZPM lam chuan an soi ZPM chuan pulal do ma hi politics a zuan lu atanga vo in thleng hian do ta pu ani fo thin ti tar langin kanram politician te zinga hian ama tluka beiron tok hian om ngai lo ram boila in kok tua atang ti te apain atui thlara an chialo ti te
anu ruanga kil ve po an phal sak lo ti te sona thlak ti te zungol ve ti te UPC bek ina chu sak ti te nula tompui lai JAC te nan man ti te le tual that tu ni hiala pu te alo tong to thin heng an pu chiat na zong a hian pathianin phuba lak a phal lawa phuba chu keima lak turani pathianin ati ati mai thin ti in pulal du ama chu MZP ten Mizoram politician te zinga ei ruk na laka filim bera puangin choimoina an lo hlan to ni in ZPM lam hian thu chua siamin an soi ani kan hriat angin Mizoram hi Assam hnuaia district pakhat Lusai Hills district atangin bulkan trana chuta UT kan nia UT atangin state din chutiang chuan sarkar engemaw zat akal chho ve ta a PC party te Congress te MNF te hei tuna ZPM party in sarkar na changin ma han la chho ve le mekania engapo chuni se sarkar kal to te khanin theitopin ma an la a mason na Mizoram tan mason na lutak tak an hnut chia Mizoram tan le mipui te tan malak na tam takan kalpui ania han sel ngot thu om lova amai ro chu ramdang state dang te Chandan nena hanin kaikin hi chuanin soisel lo theilo thil engemaw zat te hi chu alom ve thin ani mitam tak soidana chuanin development te hi ani na takin man ni sela mi puichan Aizawl lo se eiruk na om lo se ti hi ani mai mi puite hi chuanin ami mal takin sarkar atang hian han be sei te vakhi thil tam kan nei lovani sarkar thaum se kutna thoktu te tan thlai thar le mire thei khai chuana tur program duante hi thatakin kalpui ni se indu sak u chok na ang chi te bo se ti te chutiang chu ania tin kan ni tin mamo electric tui ti te chutiang supply tin kan mamo thiarvel na kongpui thaum se ti kha ani maya thildang te vakhi chu mi puite hian kan be seilem lo ni na langa ama ero chu mason na lo tho to le sarkar kalta malak na rang han thlir hianin eiruk na wanga hlam chhia ta then khathi om thina hei hi thilpoi takania state dang Kenya state te jok te na an nei ropeway Skywalk ti te Mizoram in tun thlengin kan la nei lo te hi thilza thlak takani na chen po Sikkim kan soi thina Kenya state te le mi ring claim zo kan nia tourist infrastructure asunan bon trek hle ania an khopui geng tok chu hotel vekamoti mai turin hotel atam tiang chuanin tourist tam takan omboka ropeway te Skywalk te an naya chu tourist ho hip tu ani keni po khan kan ti ve ni kha Mizorama central sum mangin available che engemaw zat man ropeway Skywalk te kha bun chho ani ve dona khawang khan mi pui abikin thalai rual ramvei phale state dang malak dan thlir pha te chu an lom tak zetani chutiang chuan malak ania kal chho mupa amai ro chu ei ruk na awangin a hlam chhia tlat mai kha voin ni thlenga mizo thalai ril rutina tu ala ni mekani khatiangang eiruk na awanga ramro tling hlamzuita soitur engemaw zata oma compensation warlu tu ka wanga kolphetha siam na tur hlamzuita ringot mayang chi te kha han soidon chon thin te po hi rim lek mai thin kan soita sa Skywalk le ropeway chungchang ka han soi thleng le taila tuna hian case alakal mek zel ania Sakawrhmuituaitlanga Skywalk siam le Chaltlang le Durtlang in kara ropeway siam thu boya khan anti corruption bureau te chuanin mi pakhatan man to nge ni kha hi ni kumlam thil thleng kha hania tuna hian chiangzo ka chui na lakal chho pui tur ni te po soi halani meka he case hian la close lem lo lakal meka ni han mi thla taila Durtlang le Chaltlang in kara ropeway han omzur mai sela tourist hotan chuanin pan ngei tur tourist spot lun tak ani ngei dona tin local tourist hip tu ni don Mizoram chunga cheng ten kan pan khom rui dona chu chuanin sum tam taka siam don ti kha chiang reng mai Sakawrhmuituaitlanga Skywalk te po chu ron puiting ta sela tourist hip tu tourist spot lian takani ngei don chu chuan ezon tam tak akeng tel dona na thar asiamanga sum don na le thil zuar ang chi te chutenga izong tu te tanin fuk thleng poimo takani ngei don bokani khatiang kha ania state danga kan kala an mason na kan huwa kong chhong ti te phei chuan khopuya athlur seng sung mai ania metro te han ti to line keini Skywalk le ropeway eiruk na awanga hlamzui fela kan la tang kuala Lengpui airport Hralh ti te hetiang kai hnoya kan la boi tluang chhozel chu ania arolo thlak ngoi chu ni hi ACB hian nikum kumtoblam khan Skywalk le ropeway siam na thok tu JV ni yip
Delhi ho tu Satish Pathanian man to ni kha Aizawl police station anda a Satish Pathania hi ACB chuan Aizawl an ko chawan mana thu an zot fia boka ni kha chuti lai chuan ACB hian thu boy hi an la chui zo hnai lo deuh ni an in soya chui chian tur la om nual JV ni phian tun ma chuan Aizawl a pisa nei thina tuna chuanin anei to lova chuwangin thu zo fia tumin Delhi a kalemo Aizawl ko chawin mala kangai chui chung a rei pha viau nia soi ani Sakawrhmuituaitlang a Skywalk siam le Chaltlang le Durtlang in Ropeway Ropeway siam project hi sarkar lai puina ti top to nge ni kha auyom tak zetani ACB nan chui me ka wangin file le bill zong chu an hnen a om thung Tourism Departmental danin Swades Darshan 1.0 noya project pahnia oma Ropeway le Skywalk te chu project nu hnung jok Development of Eco Adventure Circuit Aizawl chu Ropeway chip khopop Durtlang Chaltlang Sakawrhmuituaitlang Muthi Berotlang Tuirel Airfield Muifang Mizoram under Eco Circuit Team of Swades Darshan noya na component za somnga pani zinga mi ani Ropeway chu Durtlang site noya components som paruk zinga pakhatania Skywalk hi Sakawrhmuituaitlang site noya components som pakozi nga pakhatani project atan sarkar lai pui hian atira march ni somni pasari sang ni som pasari khan sum za som ni pechuaka anua sum hi voi ni a pechua central hian a hlomin sumaron pe a site wise item wise angin apengai lo thung central sum pek to zong chu chengnoi sangli zakwa somnga pathum point pakhat biala nia total sanction amount noi sang kwa zakwa pasari atanga chutin za somli pakwa point pakwa za somnga ani mai chu pek ani to site tin le item tinata na sum pek chu za somnga anga chutani MNF Party Vigilance Department le Legal Board te khan November ni somni pani sang ni somni pakhat khan Skywalk le Ropeway siamna thil diklawa omni anga in lok ayukta complain an lo the lut to a December ni sari sang ni somni pakhat khan chui phal dil na Mizoram sarkar Vigilance Department a thelunia Vigilance na zirchian nu December ni som pasari sang ni somni pakhat khan chui phal na ti chuaka ACB in December ni somni pani sang ni somni pakhata andonga ACB hian January sang ni somni pani thalai hol vela an chui tan ani kha he mala khun lai khan tunge sarkar ti chu kan hre ome tunge chang tu minister ti po kan hre ome maro su ain nam noi lem ti kenin engma kan soi thei lo thunga tuna hian JV ni Delhi ho tu Satish Panthania chu man ani towa ramro tling tur Mizoram Hralh te tui halna phuruk na turang chi state danga kan kalin hetiang Ropeway Skywalk ti te kan mu thina kan enjoy view thina Mizoram akan hoa engma infrastructure ro puile chutengang kan tui halna hrure turang kha mu ani le ngai lova siam mani lova politician e ru khrat le na thok tu hlem hle te awangin ramro tling tur hi a hlam zui fo mai hetiang hi thleng to lo se ti hi Mizoram Hralh te du dan ani nge yang hetianga tenom taka mala thin te chui chua zat than ni thin sela anti ngam to lo na turin hramna lian tak na tak manga an chung thu rel ni to ro se ti te du thu kan han sam ani khati china khan kan han du to kanga kan soita ka tranga kan hol zong le kan ve zong o mani chuan comment section lama khan in thlrung ho lovin kan tar lang vele don ni